Let's go. Hadu kanaklur u ambani ulaseu balai sakajing bamit jong kajing pelkem yo presiden jong ka US u Donald Trump katkum ki khubor ki jinglang pelkem ki langkum ki jinglang banlum pisa bat kalat ban yo kalat ban ya keduk kertang yo presiden bat u sembut presiden batamai jong dari US kajingan poi jong Charman jong dari Reliance Industries u Mukesh Ambani bat katengah jong u Kanita Ambani ha kajing raket penbam semai ya presiden batamai kari US kalapau hakikat kubur bahak bakat tu kadni kibenta jong kibreu ki balakot kertang hakatai kum kacing buram kabakerpang henrai kacing penpau kabadang sen sapang kacing alang kabadai kacing alang kabalasiu kabalapau sabar kakot lumpisa kabala penpau bakacing no senyang kabahetam kabalong $1 million kabayar kat bat prapon rupulan kelur tingkah kapisa India kalong ban yo ekalat ban kenduk kerpang yo presiden batamai jongka US katukan ningut kinong no senyang kinong sengkat kana pat kinong kersan kila sim yakani kacingci akum kakabu kabadon kamha kaban ailat ban yajan bat presiden badang sujit tamai jongka US ki kubor ki bami hakabayade bat kacing dor rekat kabakongsan jongka longyung u Ambani ha kacing alang penpam semai ya utram ha kabakat tu kan ningut kibreu kilalingo sisa kitikiat kibalatet ya kibreu kiba syakot sobha syakatai kacing alang penpam semai ya Donald Trump tentup ya kajing kasem jong Mukesh Ambani katikiat kaba $1 million kabayar kat bat kaprapon 100% kelur kakentup ya kacing yo banlet sabaro ar kicing bam janmet ha kacing syai kisyarak hakabalak milinti ba undon bentalang dau Donald Trump bat kacing bam janmit kabakar pang bat u nong mikmat kari US bat ban yo ya kublekti bat ban ya syundurlang ketikiat kabasan $1 kadai tang ban ailat ban yo ya kacing bam janmit hakacing syai jong syarak bat ketikiat $100,000 kani ketikiat ka ailat tang ban le chakacing elang hakabaki wepat ki he kakenhun menteri ru ki don lang